yena uyawubamba awusekele aphindze njalo akhe ngawo aninobhaka olubhunyayo akalutwi uJehova kithi nobhaka olubhunyayo akalutwi uJehova kepha uyalunesa aluphehle aphindze njalo aluhlanganyelise ithi uyalunesa aluphehle aphindze njalo aluhlanganyelise manje ngubaba ophethe ingemba ofuna insimu yenkosi bazalwane ngubani ophethe ingemba ofuna insimu yenkosi bafundisi ngubani ophethe ingemba ofuna insimu yenkosi ithi ngubaba ophethe ingemba Kwaphindze kwaba ngilo lisonto saphinde sahlangana kulolu hlelo la sisho khona lo kungiko ngukuphi eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho thathele thuba kwavusela onke eMaswati lahleta lwethamele lihlelo lo kungiko ngukuphi bavusele kaHoho bavusele kaManzini eshiselweni naselibonjeni Nkosiyami ngingakhohlwa ukuvuselana nawe uhledi ulwethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi sami sibongo ngwakanxongwane siyambonga ke uNkulunkulu namhla mbukelo wami lo siniketa naleli thuba awungibavusele bonke abafundisi labahledi balwethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi 76073020 la umbukela atangishayela kodwa ngibavusela lapha ngiyabavusela kalanga kulomgcibelo lona bazalwane kalanga siyabavusela siyakholwa uNkulunkulu tawenda umusa hanje kufike khona ngidawuthanza kubavusela Nkosi yami nakulela lasetshaneni hey tinzawo Nkosi yami leto ngiyakhumbula umuntu asafunza sisakhahlela ibhola sasambe sifike kuleto ndzawo leto siyabavusela kubosikhunyana boMandla Mbisi kukhona umzalwane lokuleto indzawo leto rwangilahlekela Nkosi yami kepha ngiyakholwa emathuba siyawathola ukuthi phindze sesike sibe naye emoyeni mukelo wami ngiyambonga ke uNkulunkulu ngaleli thuba lasiniketa lona namuhla evikini leliphelile sikhulume indzaba lemcoka indzaba yekweswela lwati although kukunengi lokufundziswako kukunengi longakhona kuhlala phansi ukufunze mhlambe uyithole leyo understanding loyitsingako kepha nje bazane ikakhulu lwati lelingilona seludzinga njengabantwana bakaNkulunkulu wati ngelivi lakhe uNkulunkulu ngengithi ke kunengi lokufundzisiwe nalokufundziswako le at any time une access kuko nanelive laNkulunkulu bazalwane ngemahumusho lamanengi siniketiwe lona kuba kuye umuntu wakhe uNkulunkulu ukuthi ahlale phansi atinikete isikhathi alifunze lelivi so that nanoma ngabe yini levelako kungede bazalwane kwamdida sikuleto dikhathi leto nje lokuthi kunengi lokukhona nane kusibazane maye kunengi and lokuba i-challenge lemkhulu kuba ngilokuthi ukhona kukwehlukanisa kanjani mhlambe ngidawucela namhla ngidawuthanza sibuke incwadi ya Deuteronomy chapter 13 Deuteronomy chapter 13 Nkosi yami ngiyakholwa make makhanya
uhledu lwethamele luhlelo lo kungiko ngokuphi Deuteronomy chapter 13 nasingafunza mbukelo wami kusukela ku verse 1. Lengithanda ukukhuluma noma ukuqaqisa abazalwane ikakhulukati kithi thina sikholwa sisinzisiwe. Akuve kumcoka abazalwane kwati kwekuthi kunengi lokufundziswako, kunengi phinde futhi nalokushunyayelwe nangetulu kwaloko ezinishido lunengi lwati loluse maqeleni etlolithutane nathi. But ngiyathanda lokugcizelela ikakhulukati kulolwati lwakhe simakathe longJehova, because ngilona abazalwane lukhona umuntu ikakhulukati lophila kunasi khathi lesiphila kuwo kuso kule generation lesiphila kuyo lokhona kwati noma kwenda umehluko kwekuthi lokhu uNkulunkulu uyathokoda ngako, lokhu akathokoti ngako, lokhu ke ngingakwenda, lokhu ngingede ngakwenda. Liqiniso liba sekutheni kukahle kufundziswa, kukahle phinde futhi nekufundiseka, but kubese kuba nesikhathi ke la kufuna nawe khona so ufundzile wafundziseka ukhone kuhlala phansi nawe uvumelane nawe ekwendeni ikakhulukati into lemthokotisako simakade. Lokuyeke kusilimade abazalwane esikhathini lesiningi uyaye uve abantu bathi masanembeza akangilahli. Bazalwane, uNkulunkulu wethu mkhulu kunanembeza. Ngiyalithanda levu laNkulunkulu langimangalisa leli verse nangilifunza encwadini yaJohane kwabuthi kungendeka inhlitiyo yethu nembeza wethu angasilahli, but lokufuna sikwati kunye uNkulunkulu bazalwane mkhulu kunanembeza wethu. Deuteronomy chapter 13 le ngawucela Nkosi yami kancane nje kubuyela e-studio. Ngawucela fanele bazalela ingoma kafishane sto khona Nkosi yami make atosifunzela Deuteronomy chapter 13 usukela ku verse 1. Bazane sikhuluma ngalo lolwati, but kunalokunye lengingathanza ababukeli bakwati sisakhuluma ngalo lolwati nase kukhetha kwekuthi vele lokho ngiyakwemukela kuqhamuka kuJehova, lokho angikwemukele kuqhamuka kuJehova. Studio. Uyinkosi uphakeme, uNkulunkulu ophilayo. Uyinkosi uphakeme, uNkulunkulu ophilayo. Ophilayo, uyinkosi ephakeme, uNkulunkulu ophilayo, ophilayo, uyinkosi ephakeme, uNkulunkulu wabonkulunkulu. Mngeni wami solo school oluhlelo lasisho khona lo kungiko ngukuphi. Siyabonga ke bazalwane make so seline in Deuteronomy chapter 13 kusukela ku verse 1 siya ku verse number 7. Amen mfundisi. Nangabe umprofeti noma umphuphi wemaphupho achamuka emkhathini wenu bese umemetela sibonakaliso noma simangaliso kini, nangabe lesibonakaliso noma lesimangaliso lakhulume ngaso sendeka,
bese uthi asilandzele labanye bonkulunkulu leningazange senibati sikhonde bona. Ningacali niwalalele emavi alowo mprofethi nome lowo mphuphi wemaphupho. Simakadze uNkulunkulu wenu uyawunivivinya kutsi atfole kahle kutsi niyamtsandza yini simakadze uNkulunkulu wenu ngayo yonke inhlitiyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Niyawulandzela yena simakadze uNkulunkulu wenu, nimesabe, nigcine imiyalo yakhe, nilalele nelivi lakhe. Niyawukhonda yena, ninamathele kuye. Kodwa lowo mprofethi nome lowo mphuphi wemaphupho uyawubulawa, ngobe unifundzise kutsi nihlubuke simakadze uNkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe wanihlenga eveni lebugcili. Yebo, abetama kuniphambukisa endleleni simakadze uNkulunkulu wenu laniyala kutsi nihambe ngayo. Niyakukukhipha kanjalo-ke lokubi lokumila emkhatsini wenu. Nangabe umnakenu noma indvodzana yakho noma indvodzakati yakho noma umkakho lomtsandzako noma umnakabo lomkhulu akuwunga ngasese athi asambe siyowukhonda labanye bonkulunkulu leningazange senibati nine naboyihlo bonkulunkulu betive lenakhelene nato letisedudane naletikhashane kusuka ngala kwelive kuye ngale. Ungacali umvumele futhi ungamlaleli, ungabi naluvelo ngaye, ungamphephisi futhi ungamvikeli. Haleluya mfundisi. Amen. Ngicela makusithandazela. Cela ufane unyusele ivolume osokhathekile. Mukeli wami sikulolu hlelo lasisho khona lokungiko ngokuphi. Ngawuthanda kubeka naku bazalwane. Nkosi yami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Etintweni letinengi ngufundzile uma ngithandazela bantu. Ngendlula abazalwane ngakufunza ngihleti ngaphansi kwaletinye tingceko. Nangetulu kwaloko ngendlula ngafunza about my own personal experience. Ngiyengibeke ikakhulu kathi ngelanga nangisinziswa. Nangetulu kwaloko nangihleli lapha ngikhuluma ngendzaba yemaphupho. Lwati lolunengi bazane uNkulunkulu uyasiniketa lona ngemaphupho esikhathi lesinwengi avame kusicwayisa, avame kusola nekusekhuta ikakhulu kati ngawo emaphupho. Noma ke lokungenani as live la uNkulunkulu lisho bazalwane lethi nangabe kungendeka emkhathisini wethu kuvuke umprofeti noma umphuphi wemaphupho. Lo mprofeti athi nakayikhulumile lento yendeke noma leliphupho nangabe abenalo nakalikhuluma lifezeke vele. But usike uNkulunkulu esiveni sakhe good. Nangabe ke atawuthi hambani ke niyofuna lusito ulabanye bonkulunkulu leningabati. Usike uNkulunkulu loyo kutawube kungimi. Ngiyanivivinya, ngiyanitesta. I'm trying to prove ukuthi vele niyangesaba yini njengaNkulunkulu wenu. Uyendlula Jehova uvethana ke emagama lamangalisanako bazalwane. Usike nanoma ke ngabe ngimnakene, nanoma ke ngabe ngithathe wena, noma ngabe ngumfati wakho, noma ngabe indvodza yakho, noma ngabe ngumfundisi wakho, noma ngabe ngibani lokulawo magunya. But nakata ufika athi saleke nihamba niyofuna lusito kulabanye bonkulunkulu, uthi uNkulunkulu lo muntu loyo ulungile angagqotshwa nanegqotshwa ngematshe.
kafishane uthi kubakhe labakhonda yena lo muntu loyo abangamlandzeli abangamlaleli. Ekufundziseni kwami bazalwane nasekuxoxeni nalabanye bazalwane uyaye uve nasikhuluma nokuthi cha uyakholwa usinzisiwe fair, but ukhanze kunetinto lanato latiphethe nangabe umbuthi njani phela kwani lokho athi cha kwafika lenye nje inceko yangiprofita and lokho lebeyikhuluma ngako yinto lebengiyathi nami waseke songinika nako noma ke wathi angiye kuphi bani utawufika ngiside anginike into sengidaboyithatha ke lento seyitawuhlala la kimi. Kulabanye umthetho uba sekutheni njalo ekseni ungakaphumeli ngaphandle cala kuyo lento, phinde futhi njalo ebusuku ungakalali cala kuyo lento. Bazalwane, inkinga lesibenayo ikakhulu kade kuphileni kwethu kunengi lesikwesabako, kunengi nalesesathiswe ngako, saze safika la khona sesiyakhetha namuhla livi la uNkulunkulu ngilikhethe ngilemukele noma linjalo noma ke lokungenani cha angilemukele ngiyalikholwa, but lokunye lenginikwa kona nako lokuthiwa kutangisita angikuthathi, because at the end of the day lengiconsent ngako yimpilo yami. Bazalwane, ngidawuthanza kugqizelela ikakhulu kati kulo leverse lesilifundzile Deuteronomy chapter 13 kusukela kuverse 1 siye evesini lika 7. Asikubalekeleni bazalwane konke ikakhulu kati lesingakutholi kubhaliwe evini laNkulunkulu. Maye kunhle, maye kuliqiniso, angaba khona emaphupho, dingaba khona diprofeto, ingaba khona nemibono, but nangabe bazalwane kungekho evini laNkulunkulu asimceleni Jehova sisite sikubalekele. Liyayilisilivu laNkulunkulu na ulifunza kungaba ngiyo lembono, kungaba amaphupho, kungaba diprofeto, kungaba ama signs and wonders, lithi konke asikuhloleni ngelivi lakhe uNkulunkulu, because bazalwane kubhalwe khona kunganuguqulwa umuntu, kubhalwe khona kutoba yimap noma yindlela ngumgwaqo lokufanele sihambe ngawo kude singaduki endleleni yethu yekukholwa. Kunengi lokwendekako emaqele ethu, kunengi lokukhona lokusemaqeleni ethu, but likhambi bazalwane njengemzalwane lelikhona kukusita kukhipha kule confusion lesuke ikhona, liba linye bazalwane livi lakhe simakathe loNkulunkulu lesiniketwe lona. 7604 3065 umbukelo uyangithumelela iSMS lapho 7604 3065 umbukelo uyangithumelela iSMS. Ngicela ukuchubeka ke bazalwane, kunetinkolelo ke lesinato nanemabandla lamanene. Kulabanye Nkosi yami bakhuluma bathandaza ebusuku. Bazalwane, ngiyenzi as long as bakhona simakathe long Jehova ngekweliqiniso. Labanye bakhuluma bathandaza ngelisondo, as long as bakhona simakathe long Jehova ngekweliqiniso. Labanye bakhuluma bahlangana ngabomgcibelo, as long as bakhona simakathe long Jehova ngekweliqiniso. Nalaba ke lokhanza Nkosi yami bede isikhathi ngale weekend sokuthi bangaya emasontweni, kepha nje midweek akhona emalanga lokhanda sithi khona tinkonzo emasontweni la bathandaza khona. Ngidawuthanda ukugcizelela bazalwane, ayikho indzaba lemcoka njenge kuhlanganyela sibazalwane, kuhlanganyela nalabanye. Kunengi lotawufike ukufunze, kunengi lokutawavula emehlo akho nanengqondo yakho ufike la khona utawati ngekweliqinisa. Nangabe vele Jehova akhuluma nawe, ukhuluma njani, umuva njani. Akasiteni baza asikhweshiseni konke
lokukhweshisa livi laNkulunkulu nalokukhweshisa kukholwa kwethu kuye bese sitikhanza sifocuse kulokunye. Mhlambe bangakubita ngekuthi kungqwele noma kuthandazelwe noma kwentiwe ini. Bazalwane, lesiniketwe kona kuba livi lakhe simakathe longuJehova lekungilapho sithola khona lokwathi loleleka sidala ngemfanekiso wakhe ubheke ini kithi thina sive sakhe ufuna uthokotiswa yini. 76073020 umbukeli la ngishayela khona mhlambe embutweni bazalwane laba benawo evikini leliphele sikhulumile bazalwane nasifunza ngaDeuteronomy chapter 18 nemikhuba yemahedeni. Sendlula safunza encwadini yaHosea la khona athi uNkulunkulu bani bambabhubha ngenxa yekweswela lwakhe. 76073020 ake ngithathele silayinini. Hello. Okay, 76073020 la umbukela ngishayela khona noma kuyangithumelela iSMS 76043065. Cela ngosiyambukela nakashafa naphakamise levi lengiyakholwa ngidawukhona nami kuva lala ngikhona ke ngibavusele ephuza moya noma kusephuza umoya khona lapho nje bazalwane ngiyabavusela bazalwane ngakhohlwa kubavusela eBig Band lapha emahlabaneni eMetropolitan ngiyabavusela nakhona ngiyakholwa bahledi balwethamele lihlelo lo kungiko ngubazalwane ndawuthanda mhlambe kutaba kafishane 76073020 kukhuluma ke lokunye ngendzaba nguliphi lisondvo nase kuswa nje ngiyakholwa ngisinzisiwe lokufuna ngiyowukhonta khona. Ngiyathanda ukugcizelela bazalwane ngokuthi kuye kube sinqumo sakho lotendela sona but lokuhamba phambili akube ngileli bandla lelishumayela lokho lokholelwa kuko nawo lelishumayela insinziso khona ukhona ukuthi lona lakasharishile wakufaka ensinzisweni nase kuswa ke sowusinzisiwe ukhone kufundziseka ukhuliswe njengemntwana wasekhaya ikakhulukazi ngetimiso takhe simakathe longuJehova kwekuthi yini la ibhekile kumuntu yini lemthokotisako kanjalo ke nami nasekuswa ngiyamkhonda yini lengiyentivele mangikwenda kungihlanganisa ikakhulu kati baza naye Jehova. Siyayisibe neliklasi lapha elutse ngabo lesithathu njalo nga9 wasekuseni kuyosha 12 ngeke amegcizelela bazane kufundzisa imbela noma ngingafundzisa noma ungangiva ngikhuluma ubusiseke but once kwaba yinto lephambene nelivi laNkulunkulu kufuna ubowati kusakasekho lapho uNkulunkulu mhlambe sekungaba yinkholelo yami noma sekungaba mhlambe ngoba labanengi phela bazanokhanda sibanato tembulo ikakhulukati ngemaphupho nako konke lokho buthi inkinga bazalwane dikahle tambulo but ngiyagcizelela nangabe kuphambene nelivi lasimakathe uNkulunkulu kaIsrayeli asikubalekelene singavumi kwedukiswa noma kukhweshiswa kuNkulunkulu ngemaphupho dambulo nemibono mhlambe nethi prophet othite lokungendeka unikete sona kukahle bazane ba profeta uNkulunkulu yabasebenisa but emthweni leqabanisa neJehova ibalekele 76043065 uyangithumela le SMS ngicela kufunza nayi lengiyiphethe mbukeli wami ngawuthanda ukugqizelela lokho kakhulu bazalwane asimceleni uNkulunkulu akasiside emabandleni mhlambe lala sikhona khona lokunye mhlambe niyakuva sifundzisa ngako noma ngikhuluma ngako la elihlelweni ube nenshisekelo yekukwati kabanti maye kuba mgcoka kuqela encekweni fundisi lohlele ngaphansi kwakhe
maye babe siyacela asusifundzise nganako nangiva kwangathi nginaso lesidingo sako mina. Ngicela kufunza na SMS lengiphethe sinjani babe, ngicela kubuta kushone kuphupha inyoka mangithi ngifuna kuyishaya indize libuya 3 times. Okay, nalo kubazana ndawuthanza ukubeka nguvete mhlambe ngigqizelele liphupho lemuntu lokholwako losinzisiwe kulihumusha akufanani bazana nemuntu longakholwa, because esikhathi lesinenge tinkolelo tihamba tingene ekhathi nanasemaphusheni. Umuntu lofana nami nasikhuluma ngenyoka bazalwane ngiyaye ngikhulume ngesitha, kepha kulabanye nabakhuluma ngenyoka hayi baye babeke tinto letinengi letiyayimangalise, bangakhomba bakini labaphansi, bangakhomba nalokuya manje ekukhulumeni kwami bazalwane ngiyaye ngikhulume ngesitha. Ngeke bese ngiyakugcizelela ke kumqoka nanakimi liphupho lami ngibe nalo ngalisho bese ngiyahunyushelwa kumqoka, because nawe uNkulunkulu kuphile moya wakhe. Kunetindo lotawukhona ukuthi conza, kunetindo lotawuthi nawutshelwa noma ufundziswa ngato lokunye moya wakho takutshela asuchubeke ukuhlole lokho ngalokujulile, asuchubeke ukuhlole lokho ngalokujulile, khona egcineni kwawo konke utawuphuma nempendulo lephilako nale phathekako. 7607 3020 lo umbukela ngishayela khona, noma kuyangithumelela iSMS 7604 3065 7604 3065. Kulokunye mhlambe bazalwane umuntu utakuveta nje kube by the way, ngike ngabutwa ngilomnye umzalwane, kukahle yini nakuthiwa ngiyakholwa mina ngisinzisiwe kube nemzalwane lotangithatha noma lafuna kungithatha noma lengifuna kumthatha le maye ngiyakuthanza lokho bazalwane, akubeke nje ebaleni uyakholwa usinzisiwe noma akakholwa akakasinziswa, noma ke at least uyaya esontweni but akakasinziswa, so that lona lofuna kumthatha ende sinqumo adi kuthi lo muntu ulhlobo lone, noma ke lona lekafuna kuyowenza kuye ati kwekuthi lo muntu ulhlobo lone uyakholwa noma akakholwa, because bazane akusiwonke muntu loya esontweni lokholwako losinzisiwe. However, maye kunhle maye kumqoka kusakha sikhathi kuya endlini yenkosi nangetulu kwaloko maye kunhle maye kumqoka. Ngiyakhumbula ngixoxa nalenye indvodza sikhuluma nje tinshwana letinenge kwaba sekutheni hey mfundisi ngiyacela ungithandazele, ngiyafuna nami kufika la khona ngihlukanisa ngikhonte uNkulunkulu, but kwanyalo ngisengakholwa ngisathanaza ngiyamcela nama ngiside ngigcine ngifike la khona ngidawati kwekuthi vele sengiyakholwa ngisinzisiwe ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngilokhu yayikusite ekuphileni kwethu but kuyasivikela kuyasihola nangetulu kwaloko nasesibona kwendeka lokunye utawube wathi vele washo kuthi akakholwa akasinzisi. Ayo ke ngibavusele lapha inkosi yameshiselweni ngivusele gogo Nkosi, awu ngiyamvusela ngiyakholwa uhletu lethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi. Mbukeli wami lala ngishayela khona 6073020 ku 7604 3065 ungithumelela iSMS kuphela, ngiyakhona kuyifunza lapho, kepha emoyeni 7607 3020. Ngiyakholwa Nkosi yami kulela leshiselweni bazane bahleti balwethamele lihlelo lo kungiko nguphi. Ngeke ngakhuluma nomnye umzalwane nangiseta ngalahlelweni lapha endasi nawela umkhondo uthi hey kufuthumele lapho ngithi hey embabane kuyabanza nabakithi kuyabanza kakhulu, uthi kufuthumele la akhona khona
7604 3065 ake ngifunze nayilenye. Othi lona mfundisi ngiphuphe ngibona imali lenengi but nangithi ngiyayithatha kuvele inyoka inyamalale kusho kuthini Nkosi yami ngilamanye emaphupho lawo bazale ngiyangisho ukuthi hey akasiteni uNkulunkulu sekubalekele bazalwane ikakhulukati kuwo emaphupho alenyoka. Ake ngithathe lo silayinini. Hello. Sekubalekele bazalwane ikakhulukati kuwo emaphupho alenyoka. Ake ngithathe lo silayinini. 7607 3020. Hello. Nawucela Nkosi yami kumbukelo ngishayelako akhweshe ku television nangabe nje angishayela akhweshe ku television nasekeva ukuthi ngiphendulile sitawukhona ukukhuluma because nangabe ala television itamuva sibese asisevani kahle. Angisazona selayinini. Hello. Hello. Yebo ba. Hello. Yebo ba. Yebo ba. Usemoyeni ba. 76073020. Nawumbukelo wami isiphendulana khwesha tutane television sitowukhona kuvana. 7607 3020. 7607 3020. Hello. Yebo mfundisi njani? Siyaphila baba njani, ushaya kuphi? Ngishaya esitshengalo kwami. Ushaya kuphi baba? Mfundisi yathi ukuthi ngiyakholwa but ke ngicela ukuthi ungithandaze ngiyaye ngihlaselwe manje mfundisi. Angeva bhuti. Ngicela ukuthi usokungithandaza la mfundisi ngiyaye ngihlaselwe ke. Uphethwe yini ba? Oh. Hello. Ay, Nkosi yami ngathi yalahlekelana. Angisamumva umbukeli wami. 76073020. Hello. Hello. Nkosi yami sebasihlanganisele bonjiniyela bethu. Bathi kancane nevolume mhlawumbe umuntu atawukhona kufa. Kepha ngiyacela emaswatini ngisinangabe ungishayela ngiphendula khwesha ku television. 76073020. Hello. Hello. Okay, ngicela kufunza Nkosi yami na SMS lese sandleni sami. Uthi lona usiyabonga mfundisi kakhulu siyakheka uNkulunkulu akachubeke awende umusa abazalwane. Uthi lona lishonile mfundisi siyabonga lesecwayiso ikakhulu kade kulamalanga ekugqina. Ngithi nje shayela spikili kulose sihloko lesinemandla kuze ungedukiswa ngumhlambi kaJehova. Amen. Lastly ngicela ungibambise ngiphupha njalo tihlobo tami lesetalala sihlangene njengalawa malanga basaphila kwendeke emahlandla kulesi manje solo angiwanaki kuze kube manje. Please ngisinzisiwe ngiyamkholwa simakathe. Maye ngiyabonga Nkosi yami kumzalwane lo ngithumelele SMS. Ngidakubeka kutaba kuthathu lenkubonile kusita kuyisitile yami impilo nale ngibafundzisile kubasitile. Esikhatsini lesinengi nasikholwa simamukela Kristu njengenkosi nemsindisi wempilo yethu kuba khona la senyulwa khona sibekwa khona. Ngidawubekisa ngendlela naye mbukeli wami uma ngibekisa ngensinziso yini insinziso. Ngibekise ngami ukuthi mhlambe ngiyahamba
nangihamba sengivangomile ngibona nankhaya emanti la akhona khona but lenzawo ilitete lokuthi lamanti ngiyawafuna angiriske ngishone khona awu ngihambe nangibaba sengiyanyathela ngive lokuthi ngiyaqwila ngishona phasi but lamanti ngiyawafuna ngigcine ke ngifikile la khona lamanti nginathe nase ngithi ke ngiyanatha inkinga bese iba ngalesikhathi kufanele ngibuyele emuva ngisale ngiphuma nangitama ngala wami emandla ngalo wami umtamo ngilangiqwila khona kakhulu nangibaba sengiyatama ngiyaqwila kakhulu nangibaba sengiyatama ngiyaqwila kakhulu sinjalo bazalwane sono kude umuntu longafuni kuyekela kwenda into leyo but waya angente nako ngidawube ngicedzile so ubaba sewufuna kuphuma kusaphumeke kulento kungendeka uva kwangasi kumnanzi noma so uyabona uyathi ngenda liphutha but lona leke ndaliphutha naso ulibala kumthreatnisha wathi ngawuthi manya mina so uhleti lapho akasathanda bese ke kunanaku lokuthiwa sandla semusa wasimakathe kuNkulunkulu kaIsrayeli sekayibonile inhlitiyo yakho akubonile nekulangatelela kwakho kuphuma lapha eteteni ubese ke welula lesandla sakhe semusa wensinziso ukuthi bhonqo la eteteni nakakuthi bhonqo la eteteni ukubeka la khona komile komekhona impela nawe uphakamise emehlo umangale ukuthi hawu umuntu lonemusa kangaka banengi labangendlulile banengi labangishile banengi labangakanginaki bangivile ngikhala besaba nabo singendeka labasibasonzela baqhumukela labanye bahamba bayemakhaya bathi hey sawufuna inzambo mngami siyabuya sikudonse sikwenyule ngalesikhathi bahambile usala nawe uyatama kuphuma uyatama kuphuma but ubisha kakhulu nasekelule lesandla sakhe ke Jehova wakuthi gqazo wakukhipha wakubeka lapha bazalwane loyo muntu nguyena asinzise impilo yakho kuleli tete lobobisha kulo kuleli tete lesono uyaye athi ke angakwenyula Jehova lithi live lakhe uNkulunkulu ukukhanya ugqwele loludzaka wenyulwa nje ugqwele loludzaka nalugqwele loludzaka uthi hawu ngibonga nje kusungenyulile ngiphumile bese ke kulapho soyafisa ke kwadinga wena ukunene ke jungibani siba bakhuluma kanjalo sinemaswali ke jungibani wakabani wena ungahawu bazalwane liBhayibheli lithi sahawukelwa nguye uNkulunkulu wasenyula ekufeni kwaphakathe ngaKristu waseNazaretha so nakasenyula ke loludzaka solo lusep naleti impahla lobotingcolile amile botiqokele setingcole ligcwele ludzaka but ke lisilive la uNkulunkulu wethu kukhanya nake uthi usonzela kuye lokukhanya lokubuye kukhanyisa la ngilawutibona maye ngqolile uthi Isaiah sahluko 6 uthi ngekufa kwenkosi Uziya wambona Simakade uthi wabona umsila wakhe wawugqwele lithembele sihlalo sakhe sebukhosi sasivuthe langabe wathwala thandle enhloko wathi nyanza leyo mine tinzebe dam tingcolile kepha ngiyibonile inkosi uNkulunkulu lokusho singidawufa lesi ke liBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingilosi yathatha lilahle lelishisako lelivutha kuyawushisa inzebe takede emlomo wase uthi uNkulunkulu bubi bakho has been removed ingako nakakhuluma namagama uNkulunkulu ngidawuthuma bani ngidawuyelwa ngibani what's Isaiah nangu mina enkosi thuma so impilo yesono bazalwane ikanjalo indzaba yensinziso ikanjalo kuloku kwenyula senyulwa nguye Jehova
but ekwenteni sinqumo sekuphenduka, ekwenteni sinqumo sekuvuma, ekwenteni sinqumo sekuqela iqolo akusuye uNkulunkulu, kwentiwa ngimi loyo ngenyuliwe la eluthakeni. Impela sengiyafisa kumathi lele kangenyulile, sengiyafisa kumathi lele kangithethelele tono tami, kufika la ngigezwa khona njengale ngadi yakhe Kristu waseNazaretha, la ngigezwa khona ngalamanti lekulivi lakhe simakathe leliphilako. Sengiyathi sekunaleyo interest ngabe katse ngafa, but kunanang lekangenyulile, therefore ngiyatibophelela kumlandzela. 7607 3020 engithathelo silayinini. Hello, hello. Kafishane bazana ngidawuthanza ukugqizelela impilo yensinziso, yingako nasumemukele Kristu njengenkosi nemsindiso wempilo yakho, kuyadzingeka usonzele la utawukhona kufundziseka khona nekufundziswa khona. 7604 3065 la khona umbukeli angithumelela i-SMS. Ngicela kube kusanganako bazalwane, kuyayikwende ngeke ngakhohlwa lenye indzaba kafishane sesitawufika ngasemaphethelweni. Kunalomnye sisi uthandzana nalene jaha lala kule ndzawo, leli jaha vele kuyati wathi liyanemba ngencinda. So lo sisi nje abengathindwa ngumuntu, kwakuyintombi yakhe yena yedwa, noma yena bekangabathinzi abalabanye, but lo wakhe because kwakwatiwa usuyashayana. So la etsangeni lakhe langasencele langasekudla, leli jaha lase liyambhala kwekuthi don't touch, lase libhala ligama lalo ngaphansi. Kanjalo ke wonke umlebe kafika atibuka atibike abevele nje sisaphakamise lelithanga abone ngibani wakabani lona ayekele because bekatiwa kuthi uyashayana. Lithi ke lenzaba kwenteka kwafika lithende kuleyo ndzawo kwashunyayelwa. Nakushunyayelwa sisi lobhaliwe don't touch waphenduka. Yashumayela lenceke uyasinanga uhleli nemfana angakakuthathi, nangabe uhleti nesizandla, anangabe uhleti nesizandzane ungakasithathi, hamba uvalelise ubuyele ekhaya. Nasisike nakafika kakhe wapakisha impahla takhe kukhonze ekhaya, lambuta lelijaha kwene njani wapakisha, wathi bengiyethendela kunale nguvile ethendele, ngicabanga ukuthi ngiyakudzinga kakhulu kunawe, nangabe ufuna siqhubeke sihlale nawe njengoba livi laNkulunkulu lisho asilungise lokho. Ngathi kahle labanengi bahleti kanye hayi ukuthi abathandzani bayathandzana, bafuna kulungisa ngalokusemthethweni. Ngeke ngasho ngathi ungabudi kumulode lwati, funa umuntu lonalo lwati ubute kuye, nangabe nithandzana nihleli kanye ningakhona kusitakala kanjani. Labanengi batshela into lengasiliqiniso kwathiwa umshado uyadula, umshado ukuthatha umfati akuduli, kushiphe kakhulu. Kuba setivumelwaneni letendiwa nguwe nasisi lofuna kumthatha kanjalo nebatali bakhe. Once nakhathi vumelana umntwana nebantu umthetho wabapakisha ke system bahlata kwabe emamnyanga phuma hamba laba selelichama suyati ngiyashana wasi noma ngawe uyashana noma ushayana, but kukhona longenyulile eludzakeni lebe ngibisha kulo ngibona akusikahle, but ngoba bengiva kwangathi nginesidzingo sekuba nawe, yingako bengingakulaleli noma ngangithelwa ini, but ngenyuliwe esonweni. Ngiyakubekisela abazalwane kulabanengi labamemukela Kristu njengenkosi nemsindiso wempilo yabo, hayi ukuthi kulokuleke ndako nembeza akakulahli, wathi kahle uyakulahla. Noma ungatama kumthulisa nembeza wakho, but wathi kahle uyakulahla. Pho ungenda njani? Kulula sukuma hamba ufunela usizo. Kubafundisi labadrutane, mhlambe kulabanye bazalwane lobatiko labadrutane, hamba nabuhlaba inyanza leyo kubo. Impilo yami ngiyayibona iyabisha kancane iyabisha, nangisi ngiyatama ngewami emandla kuphuma kuyaphikisa, ngithi khanza ngiqwila kakhulu
kulokubi lengingakuthandi kwenda 7607 3020 umbukelo uyangishayela noma uyangithumelela i-SMS 7604 3065 7604 3065. Mbukeli wami yathi inkonzo lena lemcoka kakhulu and kuba sinqumo lesikhulu longasenda empilweni yakho and longeke watisola ngaso. Kuba sinqumo lesikuthatha sikumikise emaphakatheni. Netulu kwaloko kuba sinqumo lesikuniketa kuthula nawe ulale impela uthi saka. Umzalwane nje lebeka ngithumele SMS ukuthi uyavama lamaphupho lamabi lokuwaphupha nangabe nje uNkulunkulu akwenyulile kuloluthaka lwesono lolibisha kangaka vele loluthaka lusenama la kuwe but uyatsinga kubese uyagezwa ngale live lakhe simakathe lokungemanti lahlobile la yisusako lensila nengadi yakhe Kristu waseNazaretha lokuyinhlawulo yabo bonke bubi lesibentile against simakathe either ngemitimba lasinikete wona ngengqondo lasinikete wona noma ngemlomo kuloko lesikhulumile. Mbukeli wami ngilonye lokumcwa kakhulu asimceleni Jehova asendele umusa. Ake ngifunze na ilenye SMS cela kubuta mfundisi ngiphupha ngikha emagwava la ngaphansi kunemangcoliso. Okay, kulokunye bazalwane ngidawucela Nkosi yami ngemsa wakhe uNkulunkulu asikunakeni nangabe ukholwa usinzisiwe kulokunenge uNkulunkulu usuke akuqwayisa bazalwane akube mcoka kuyinaka impilo yakho yekukholwa. Betempilo baye bathi njalo nawuqala umnyaka hamba uye kubetempilo bahlole impilo yakho injalo. Nangabe phinde futhi utiva ukhwehlela hamba uye kubo bakuhlole impilo yakho injalo. Kanjalo nempilo yethu yekukholwa kumcoka bazalwane kuhlala siyihlola njalo ngani nekwelivi lakhe uNkulunkulu ngengisho bathi akusilo lihlaza futhi akusiso nesona kungishayela kuseyimfundisi ngiyakholwa kushayela bafundisi eyimfundisi ngiyakholwa ngisinzisiwe but kunetinto lengidikhanza tifanana nanathi tendeka empilweni yami lengingadithanzi ngiphuma njani etimeni letifanana naleto kuba ngilapho utawukhona kufundziseka welulekeke. Bazalwane sonke isikhathi mangabe siya endlini yenkosi netulu kwekuthi siyakheka siyakhuliswa kuvulwa ingqondo tethu sifundziswa liqinisa lekuphila liqinisa lakomoya liqinisa lelisatha lisimikise emaphakatheni but kumqoka kakhulu bazalwane kunika isikhathi sekuhlala ulalele khona ekuqineni kwako konke kulokufundzisiwe nalokukhulunyiwe kutokhona kuthola indzawo empilweni yakho. 7607 3020 la umbukela ngithumela khona angishayela khona i-SMS 7604 3065 ngicela kubabukeli bami ningangishayeli ku-604 3065 nangisemoyeni nasengiphumile la umbukeli wami ngangishayela nangisemoyeni 7607 3020 mhlambe lokunyebaza lengikhohlwa ukukhuluma ngako nabakithi bazalwane mina angihlali kamanzini angihlali elutse ngihlala eMbabane nangiselutse nje ngisuke ngeleli klasi lesibanalo ake ngithathe lo line. Hello mfundisi shayika fishane but ngicela uphakamise livi. Hello mfundisi. Yes bot. Njani mfundisi wami? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila mama. Awu mfundisi siyabonga live lenkosi. Nami selingishayile la ngisinto ngikhaya. Ushaka ubhodi. Angiva mfundisi. Ushaya kuphi?
Ngihlala ngisezulwini. ezulwini Mfundisi. ushaya ezulwini Mfundisi. maye siyabonga bhuti. Mfundisi wami bengicela umthandazo. Uphethwe yini bhuti? Angikwazi nje mfundisi ukugula. Ngicela ngifuna ukumukela Jesu. Ngicela ngifisela ukuthi ngiyamukela kodwa ngicela engavumi ukuthi lo wendele mfundisi. Okay, solo baba siyamukela ukukhanza ukhona. Mfundisi. Ngicela fanele Nkosi yami ungishayele uma ngiphuma la mhlambe ungakhanza sikhona umfundisi lo dudane nawo lengimadiko lengakhona ukuhlonzetha dudane naye. Kumcwa kakhulu sinqumo lofuna kusenda sekumamukela Christ nananyalo mntana sekhaya nangabe lapho singathandaza nawe. Nangabe nje ungakhona kwelula tandla takho dot imbili noma lokungenani uguqe phansi ushona amagama emva kwami uthi Nkosi Jesu Kristu waseNazaretha namuhla ngiyakukhetha ngiyakwemukela ukuthi ube inkosi nemsinzisi wempilo yami ngenelela empilweni yami Gadze ngitiphatsele mina impilo yami namhla ngiyayinikela kuwe ngibuse ungilawule ngemandla akho egameni la Jesu Kristu waseNazaretha inkosi lebuya masinyane amen. Mbukelo wami ngawucela Nkosi yami na ungishayele ku 76073020 nase ngiphumileke emoyeni ungishayele ku 76043065 ngifundze nale ngiphethe uthi hayi mfundisi ucingo lwami lihlelo ungakholwa lolo uthi hayi mfundisi ngiyakholwa ngisinzisiwe ngeke ngiphuphe umntwana wami ungena emandini lahlobile kusukela asemncane nyalo sewuna 14 weminyaka ngicela kubeka naku kwafishane nje ka physics kuna naku lokuthiwa it is the law of inertia angathi ngakubeka ukuthi ngeSwati the law of inertia lothi bazalwane lo lucingo lwami nangaluthatha ngolubeke la etafuleni ngihambe ngiye kwami ngaphinde futhi ngibuye evikini lelitako ngilukhanze solo la nakungakefiki umuntu waluthatha bazalwane nangabe sikhuluma ngokuthi uyakholwa usinzisiwe lamagunya nemalungelo esiniketona ngawo la khona kudiqueshisa letinto nethi sitsinga kufundiseka uthandaza njani kuze letinye taletinto nawenyulwa lebetsolo lotsaka lokunamathele phathu sagezwa utakubona kohloka ngakunya mbukelo wami awusikhathi sami sesiyangishaya yami inombolo ithi 7604 3065 7604 3065 ngalesithathu siyahlangana lapha elutse nga9 ekseni kushaya 12 kwasemini kanti ke nawula embabane Nkosi yami kude la uthanaza khona ungakhona kungishayela siyahlangana lapha eYouth Center ngemasonto ngalesihlanu nangemsombuluko 7604 3065 la ungishayela khona kalanga awubazane siyeta kuleli viki usale ngemusa uNkulunkulu akubusise amen.